bunda sanatı olmaydı. Bir minutla girip çayın dedi, bol ettim. Maşinasını ölçüyerek bu. Ağa eskertiyor, koyuyor. Aydan, karasal siz boyuna yeme oldu. Birincisinden pişik attı, ikincisinden çok. Ne kadar koyup asıra kayda koyun, verdi. Kalyaska tutturdu, son parmağı ödü. Karam da. Бияк тротуарда geçiresiz. Көріп отырсыз, мына коляскачандар өтіп жатады. Сізден бөлек адамдар бар да мынакей. Оны не булар қойып тұрып қоша қапар қойып. Münəki dağı birine geldi. Ақсақалдayız, бірақ құрайлан бұл ақсақалдар bilbeydi. İkinci ekipaj da geldi. Ақсақал, бияқ тротуар деген болады. Сізге штраф салады. Бияқта адам басады, коляскачан басады. Қойса болмайды бияққа машинаны. Ишкері кергізіңіз, же нарыға қойыңды, же жөө келгіледі. Қарасаңыз бияқты жаш балдар келіп отады. Мында қойып қойыңыз параллельно, гаина артына. Anakep dağı biri geldi. Gayet rahat. Ha? Ha, dururuz. Yok. Panyak vermeyeceksin. Maçtanızı çekerek alıp verin. Buna inspektörle tapşıramazdı. Yazıp protokolünüzü koyacaksın. Ama sen alıp var maçtanızı. Al. Kettim aga. Oldu.